हिजो राजाको बेला पनि खाडो नभनिकन बेहुली भित्रमा नहुने परम्पराको भएर यो हामीले कुनै कुरा चाहिँ छोटा मसिना नराम्रा कुरा पनि आउलान् लेखेको भन्ने हो र मैले भन्दाखेरि कसैलाई चित्त दुख्ला कि दुख्दैन भन्दा हुन्छ त ओम श्री राजा गणामय पुरा तुणामणि नमो नारायणी श्री तीन मन्त्री महाराज सारा जंग के बहादुर प्रतापी धीर शमशेर धर्म शरीर भक्त बिरखे परराष्ट्र पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण होटा मुगला न दिल्ली किल्ला काँगडा लंका के पलंका या भसी लड़ुकना के घोरू मुखा का देश में चलते हैं कौना कौना पलटन चले आगे श्रीनाथ का पलटन चले रादल का पलटन चले कंपू का पलटन चले देवीदत्ता का पलटन चले बद्रा के बहादुर का पलटन चले भैरवनाथ का पलटन चले जंगनाथ का पलटन चले ऐसे ऐसे पलटन चले जर्नेल चले कर्नेल चले सुखधारा चले जमधारा चले हल्लार चले हुर्दा सिपाही राइफल पल्टन भए तयारी आशा के गुर्जा नगरा निस्थाना फेरि गर्जन लागे फेरि दिशा विदिशा पृथ्वी कंपू कराते दमकी दम चले है श्री तीन मन्त्री महाराज सार गंगा के बादने सदारे हुने का बखतमा च्याप्सा खुँडा ढाल तरबार हुकुरी वर्ष नलागे बैरी का फौज सहभागी श्री पशुपति गोरखालीसँग जितबाजी मागी उँधो गंगा की साँध लडाई उभो माचिन मारी टिस्टामा गई नमो नमो रत्नको खाडो जगाई 12,000 बैरीका टाउकामा घोडाले ठट्ट उत्तर चिन महाचिन मेची दक्षिण मोग श्यामपुर भई बलात बखान चारै दिशा सातै दिप नमखण्ड साना नबाबर गाउँ दिशा घोरू मुखाका देश भे चल्ते हैं फेरि नेपाल देश आई श्री पशुपति गुज्जेश्वरी गोरखनाथ मच्छेन्द्रनाथ भैरवी दक्षिणा काली भद्रके योगिनी चारके नारायणी नवदुर्गे हुवानीको शरण पाई हेमनामा कर्साना खुकुरी छुरी कटारी पत्थर गोली तिर कनाई खुबाके तबले पेस्तल के मातल वज्र के बाना साची राखी अग्नि के बाना साची राखी शस्त्र बाना साची राखी श्री तीन मन्त्री महाराज सारा जंगा के बादुर ने सवारे हुने का बखतमा कैसा कैसा केटी चलते हैं ए राम दरी ज्यामा दरी कृष्ण का दरी अल्पना दरी हुस्न परी सूर्यमती चन्द्रमती विष्णु माया शिव माया चन्द्र माया बागमती सरस्वती नेप्टी र चेप्टी सुनौरी मुनौरी काली कल्चौरी थोल्मे चौरी बुधुनी माकुरी ऐसे ऐसे केटी चलते हैं लाला धपनी का फोजा लड्कन लागे हीरा मोती झल्कन लागे मुगा पुष्प रत्न नमो रत्न टल्कन लागे झुँटीका भोटे हल्कन लागे भोटेका जाति चढे हिमाल माथि घोत्राले हान्न पिलाउँदैन छाती नुन बर्तन पोटे पाठी लागे गोर्खाली जति सर्कन लागे चिना महाचिना मेची बेलायत लाउर दिल्ली देशबार थर्कन लागे कौन कौन तोप चले लाली तोप काली तोप भैरवे तोप फलामे तोप ऐसे ऐसे तोप चलते हैं लाला झपनी का पूजा लड्कन लागे हीरा मोती झल्कन लागे मुगा पुष्प रत्न नमो रत्न टल्कन लागे झुँडी गाई भोटे फेरि दोहोऱ्याए है दोहोऱ्याए नभन्नु अर्कन लागे आजाका बेहुला र बेहुलियो समाज साजे बाहुन बाजे यत्तिकै जाने यत्तिकै भने खाडो भन्न जानेन भएर नभनिदिनु होला है समाज साजे बाहुन बाजे ए आजाका बेहुलियो भनेको मान आफै जान आजाका जन्ती हो आफै भनेको मान खाउला भोलि बारीको पाटा पार लगाई खसीको कान आजाका यो फेक ठाउँ हो यसको नाउँ कल्याणटारको काउली मिलाएरै खाउली दुईजनाको सम्बन्धबाट प्रधानमन्त्री हुने छोरो पाउली 12,000 बैलीका टाउकामा घोडाले